Emihendo y'amatumirimbarra negambwa kubetembere okurugiriraho abashubuzi kandi enshonga egi nibagyegyekyerera omushana ogujwire obwire buringwa, ebinyaatsi na damu z'amaizi bukoma, enyamaishwa zikasigara zitaine ebyokurya. Emihendo y'amatetembere omushana munonga, omushana gurikushwa beetezibamu obukye, then emihendo n'abagagamo bonka bagiteera. Wakati mushanga ruragiye y'abasapuraya Wahatirita y'amateri hagati ya shiringi 25 no kweyongera higuru okurugiriraho iwagigura. Shahidi tutatugize 2023 abesho n'umushanga atenda bagacenge muri bari kariho kandi barugenda baribindi n'ituma gatenda kandi baba byobire bwabo isize niyengura ngaro bagarikiye kitu Waridi kandi usanga amadeni begereza magana abiri agaterera agazuba kigana kandi sitiri mu mayigose mutware ibiri wene icyo gishanga umumate iberi kutemba nosanga kureba yisa batingise munonga kandi kuko tugura hansi Ababishomere nibagira ngo enjure basa kugokweza oku gasha kwa Ampire Maclean.